ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Ka Hinyau Trap National Youth Front jong ka riwar mingi Circle Peninsula da ka jingso Khiah ya ka Koit ka Khiah jong ki Paidbah ki basyong basa ha ka Silenter jong ka Surok Peninsula kilalet bania kendu ya ki nongyalam jong ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited halor ka jing pumpum Palat ka Surok kani ka jinglet bania kendu ki khot jong ka HNYF riwar ka dei hadien bekilayo ya ka jing ujor na ki Paidbah bat ya kani ka kenhun layalam do President uba Rinaldo Khongwer bat sekretari uba Tibor Marbanyang ha ka jing kendu ginong yalam ka HNYF kila penpau bat dawa ba ka jing pumpum Palat ha ka Mawkajem kala Ktah ya ka Koit ka Khiah ki Paidbah nong snong bat ha kani ka jing kendu ki dikhot ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited kila kular ban aino dak ban lat naka pumpum nakaliang may di mga presiden ni sekretary yang ka SNYF luar ni sekretary keren ini ha office tentang ka MSIPCL harar kita ka Mawkajem kamar bajur pak hukum tak tepat untuk Khiah di tempat kita di bayang pengilawan banyak keren ini tekirong bisa lek loy no Palat ban lek kita kan kan like kena ka tak mo kaya jayeng sa hukum betul kan tak itu Khiah terus ada wairu kerpat rangnya keren hani apa office kena ka IBCL bagi khar ki baterai hani mo kila abun ki basuyat lengkar kan dan kono ka jing tip ka jing ya keren ni ka jing penito mo dari ban suyat dalam untuk hentam ambil hentam ki babun ki basim kabur minta ke por mo dikit khar isuyat lang untuk nang pet tai long kerpat na la ya keren ni bagi kamla kelai ke balak kata